Kiremara kizekene na manto kathomba na kienine gya siasa gikamenyekana na wingi bwa kura oringi. Kiremara ni kizekene na muringirezwa kura harakionekaga gwikira kura ciao kathetine kamwe na ore tuthengerete kithurano kinene kia 2027. Kiremara giki ni kionekete kugambwa bonene o muthaka kenda kwana na mwari uju muthongi kiri kura kuma rutere ruregani mwanka rwa thirikari. Kiremara gikioneka kwenderwa bonene ni atongeria bagi siasa bakioneka batigutigira aja Kiremene na nikyo gitumi ugoro bwana rwa tukuria kethera no kuona taka Kiremara kigekira kura ciakyo kathetine kamwe kana ikaganwa no kuona Kiremara gikiringira rutere rumwe kura kana ikaganwa. Araniria na bauti kukurukira namba yetu ya SMS 23578 amwe na kinyakiri mitandao yetu yo kinyanira na tuketha tukithoma maoni jaku mwanya mwanya amwe na ntitwiria nkureterete ni Yareto kuthurania kirindato cia weru urataini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. Mithika Linturi guitetera na kuga atenderia mboleo teagirite akiwa kinya minister wa mainya ni abatere kweberwa gitene kiawe. Atongeria barabatari na kura Meru kumenerwa ni mwingi bakirwa ni bama miremantu. Tari na kura Meru kumenerwa ni mwingi bakirwa ni bama miremantu na bate kuthangikira Meru. Minister Mutheni Karangi kuregana na ngutu atengaba na Njuki na DP Kindiki bate kuiganwa. Na kirige chunki gya siasa twategana ndene siasa cha kutharanira kura cha Kiremara. Mwana nirioto mathitho ni Purity Richard na ningeto Maureen Kinya na nteto chetu chiriambiria thaiji. Ure wari minister wa urimi mbere ya kubutwa niwe Mithika Linturi nonekete gwita na mbere kuthambia rietwa riawe kumania na rwaria rwati na enderie mboleo ya kiwango kia nthi. Linturi akiuga bubu bwari urongo na njira ya kumuthukiria rietwa gisiasa no ritie ni kigitumi minister wa mainya Opiyo Wandayi ati kweberwa gitene kinyawe gukirikana kuri na maguta jareja teagirite za kwendwa. Linturi Kinya akiuria Rais Ruto kurombore keri kumania na maitia ja thirikari yawe ore una iringirite ndebe nikenda anenkirwa giti kiongabana kithuranone kia 2027 akiuga ezete kuonokia Meru. Mutugikare ni agutwambiria na rugono ru. Mithika Linturi ni murwiri giti kiongabana Meru kithuranone kia mwaka jwa 2027 na arua na igitwe kiumia kanisene ya Monithu Catholic na kambere MCK Nothimenti na akiariria Kristo na ugite thaiji kuri na kasfa ya maguta. Waziri wa Rwangiru abati kwithira buti ngugi akiuga wenderi ekirirwa kureta betresa feki no kabutirwa ngugi ari waziri wa urimi. Utwire thirikari ni irimwe watu mpakwa matope eno nduru yako imanto very topical. Mithikera wendie fertilizer yathuka nini utie muntu omiru wao ya fertilizer yathuki kana kuri we wana abu te arimi utebutumira message rimwe bagirwa boire fertilizer kwe basi andikithitia atebo ungwira ndari minister 6.4 million antunda andikithia kenda ndithia tagete ndi urimi na fertilizer ibo ya indi utia erawa utio nekene thuku mbitie kenda kuria kana kayo kawa kakanunka ya mburi nderu tono ntuna ndeto turia amwire batwe ka tununkithia umbi mburi ruru arire ndiwa ugira veterori siegone ndi nthuku patroli ina thina ite kuoneka. Kwa nini sasa ambii Wandayi aende nyumbani? Eno tunwe munene mai
no minister wa maisha amauta na ndiri nturi na ugite bomono bare atongeria regani na thirikari bare ashore na rais William Ruto na niba kumenya Kenya koyoke gipindi kenge kethurano netwetete akuria na thiria Kenya buru akiuga nikyo gitumi bairitete kenda bakono kya mugongo jo huyo mtu hawezi na tutaomba asipewe nafasi kuongoza Kenya tena. No, tukiendelea hivyo Kenya imekwisha. And I want to assure you from this church, we will give you one credible candidate. Yule ambaye atangangana na huyu. Na huyu tukiwapatia mmoja basi mjue huyo mtu aende akause kuku zake zile alikuwa amezoea kuuza ama akafanye mengine kama hatutampeleka njela sababu ya ulokora amefanya. Mudiene linturi netete na mbere kwiringira ndebe kiregete kionga bana Meru akiuga ni wori na kathari gotongeria kaunti ye kiringithano na bau bange na akiuga ri note aba kung'ana bagutongeria mono akiorota Meru thaiji akiuga ni thirite gitanjira aituria for the last 10 days igembe boys niite nara maua utire kinyangari yoneka kaunti ekioria Mwangi Alhamisi duare ntuko ya Jumapili Jumatano hoteli iwitwa Sekina Maua nyo yaya antu baeletie icho Timau kwaya responsibility na schedule 4 mantu ya firefighting responsibility accounting government shonde kukihotuwe ka county tiumba kuona machine kinya imwe kwa ithwa Mwangi yumba poria mbese cia thirikari irio na ntongerie bakiro bareo antu baririra bakaenda interview bikathira bakiona then hakuna serikali yoko ende metheka aende bene ngaba wa Meru na ndibwira butona ngaba nongo moya nkurukia Meru o Meru nkurukia metheko rapo kuona au na ndo nkomenya onkua na mimi ni mtu amefanya kazi nimefanya biashara and I will be the only governor ambaye urotagirwa na itekeu baba ngibere twe bakengwira iya baka impeach with public baeta ke report rande to shaweru weekendi reakwa rieto ni mutuge kare atongeria baria batari na njira ya kura ja Meru baria amwe na bunge na kinya seneta wa Meru ni bameneretwe ni akariba Ntereche Gembe bakiuga batekuria biuria kiri thirikari irerio kagitene ka bakiaria mamburene ja maromba ndene akanise mwe Ntereche Gembe North akariba bariuga kuri na mathina kathomba jaria amwe na mpithukiro cia maitha na gutikio thirikari ekuthithia gukandana na thineje ni babatere ni bethirite bagitariria aringi kura kuibanga na gintu giki kia bata ni kenda kagita gakinya bethira bagitara atongeria baria bakabaguna na kinya kubatetera kiri thirikari. Edwin Gatobu na ripoti iji. Nikire kiume kia kanisa Ntereche Kamukonji wondie na thugishiko ke Gembe North kuria siasa babatongeretwe mutongero baria bakaindene mbunge ya kaunti ya Meru mwenda ithele abaumirite atongere baria batari na kura ja Meru ni untu bagukira na kurega igwita sauti kiri thirikari kinyarira ya Meru bakwinyeru mantu mwanya bakiuga buni utongere bwogwa akaba bari ome thirikari atwa karakia Ntereche Kenya twato kwa bato tena thina atongore beto bato kuringaringaira Ruto mpe kila wakati bato kuria abari karingirete kindekeru we bakwa mwane to ndo mure nyama mwane tu weri areara ne ndo mwane to atakuria yanko kura Rwanda na ng'ombe kuiwa siasa ni interest ikagozo tinga tubakona ke muntu obore takora na muntu muthanya kwena rio abari kiti wako wetate ato gumano na kindiki wa kindiki wo kurio eta wa mwane tu tagozo tutethia okeapo yakwa tu ibenu eitaro kona thina Meago yako yotuira imiarigi kinia siasa na rombite mwanya gishiko ke Gembe North abare boriti antu kujukia kura na winge kenda batara tongire babaga bara bakare togaruruku nonto mutongori ngweke number 1 tiwegira mbesa kiondone tiugumererwa into kiondona gerwa kira yogeya ira nakaba boteseka
imundura wantekira kinya wethira impara ya mborwa ni mborwa ngetetera antu bau betu nebukona thina tu na yondere ne miru atongori betu ndazi mwethira kapa mami bari aria na muromo mutheri na vitendo hakuna, si ni kweli? Sio binakura kena mwaka yote wetete tumbo tara atongori ba tuthikiria atongori ba ketha komba kuthaba royo na atongori ba kari sauti yetu igiembe no itukwitagia atongoria baeta batulobire barabara imbea ti barabara cia moramu atongoria baeta atongori bokira murungu baeta bauri baroa na batetu kwenda si baroa na kukiri rutero kanisa Reverend Abraham Kaberi oria siasa kuringa siasa chengwatono na ire itireta mpathu kiri mugongo ana siasa betu twena ngwataniro imwe taura Kristo akwenda twina mwiri yumwe siasa ene ikasia kumenanithia antu ana betu batumirwa na njirere tibui baita utumirwa kwa wa mbeca baita andu ene baita kuruithaniria wethe muntu ajete onto au akethena antu bake bakura bangi na buto untu buboya Antonia Weru weekend kuma Igembe North ni Edwin Gatobu. Munini wa Rais Profesa Kithure Kindiki akinyite nturene yawe ya Irunduni aria akungwirite mambura jaista mwana mwingi jwa Irunduni aria kinyajukite kanyaga kagutara Kenya mono nthuki mbithi kinya guciandikithia jaringi bakura Kindiki akiwa kagita kari akue ga Kenya kinya gutara atongeria baria bakwenda kubatongeria na ni untu bwa bata na kinya kioto kia mukenya wonthe kwithirwa agitara uria we akwenda. Munini wa mutongori wa Nthiguru Kithure Kindiki ni akungwirite thigonko ya Easter na atori ntereje ya Irunduni kaunti ya Tharaka Nithi. Mimi nimewaita hapa majirani wangu kwa sababu leo ni siku kuu. Ni siku kuu ya kukumbuka ile siku Yesu Kristo alifufuka. Na nikaona ni vizuri kwa sababu sijawaona muda niwaite, niwasalamie alafu tusherekee pamoja. Ama namna gani? Kindiki ni arombete Akenya mono mbeumbithi kwiyumiriria kuyukia kura kenda bathura atongoria baria bakwenda na kuruta iteni baria batikwenda. Mushike kura. Saa hii IEBC imefungua kura. Shika kura. Mimi na wasi mshike kura. Kura ndio itakusaidia kufanya ile kitu unataka kufanya. Ule MCA unataka kuchagua ama ule unataka kutoa MCA, MP, mpaka rais. Kura ndio itakuwezesha kufanya hiyo maamuzi. Kama una kura, utapiga kelele hapa ya bure. Sipendi fulani, napenda fulani, lakini haikusaidii. Kwa hivyo vijana wetu ambao hawana kadi, washike kadi ya kura, ndio tumenyane na watu, ndio tuchague wale tunataka kutoa, tufukuze. Ni kweli si kweli? Mutajiandikisha kwa kura. Iko mass registration inaendelea kutoka saa hii mpaka mwisho wa mwezi huu. Na mimi nawasihi, sio hapa Tharaka Nithi peke yake, Kenya mzima. Mimi nawasihi wa Kenya wote wajiandikishe, wapate kadi ya kupiga kura. Hiyo ndio itawasaidia kufanya maamuzi wakati wa maamuzi ambao utafika next year. Nio riria uritia Kenya kuiga ngwataniro na kumenyera Nthiguru ya Kenya gutina kuthingatira mauntu ma ukabira. Nchi yetu tuweke amani, tujue ya kwamba hakuwezi kuwa na amani hapa na hakuna amani sehemu ile nyingine, hata kwa majirani wetu, hata sehemu zetu za Kenya. That is our purpose, to make sure katika hii siku ya kukumbuka kufufuka kwa Yesu Kristo, tukumbuke pia tuko na taifa, tupende nchi yetu, tupende watu wote wa Kenya vile waliumbwa na Mungu, pasipo kujali makabila yao, pasipo kujali wametoka wapi. Na kuna watu wanazurura huku wakiuza ukabila Kenya hii, wakisema ati kabila moja ama kabila mbili inaweza kuwa na maendeleo na mafanikio isipokuwa sehemu zingine za Kenya. Haiwezekani. Ukiripotera Weru TV kuma Tharaka Mbita Makena Uambabu. Nawe Rais William Ruto ni akungwirite kiumia kithure kia Eastern Territory Transmara kaunti ya Narok na aria kinya ariritie uriti ngugi bwawe.
Uchumi ya Kenya tumeidhibiti. Ile interest rate ilikuwa juu, imeteremka chini. Inflation ilikuwa 9%, sasa ni 4%. Maombi yangu na ile bidii nitafanya kama kiongozi wa taifa hii ni kuhakikisha ya kwamba tunaondoa chuki, tunaondoa ukabila, tunawaweka Wakenya wote pamoja. Ndio sababu mimi niliunda serikali ya broad based, kuondoa ubaguzi, kuondoa chuki hii Kenya. Nilisema pale mwanzo ya kwamba hatutaongea juu ya mambo ya ufisadi, tutafanya yale ambayo yanatakikana ifanywe ndio ufisadi ikome katika taifa letu la Kenya. Watu walifikiri ni mchezo, wengine wakafikiria ni mzaha. Tulikuwa na cartels, tulikuwa na brokers, tulikuwa na wakora ambao walituangaisha kwa mambo ya fertilizer. Wale wakora wote tuliwasafirisha, wengine walituuzia mawe ati ni fertilizer, walikipata. Ulipochukua ushukani, kama kuna shida ambayo ilikuwa imekumba taifa letu, shortages of fuel, unstable prices, ilikuwa kwa hali ya mafuta. Mheshimiwa Rais, wewe ulikalisha serikali yako, na mimi nakumbuka tukiwa kule Mount Kenya, ukaita tukaanza kuzungumza vile unataka uunde G2G arrangement ya kuhakikisha kwamba the flow and supply of fuel for Kenyans shall be steady, reliable and at a fair price. Minista wa urungamiri bwa mwingi ndene ya kaunti ya Tharaka Nithi Muthini Karangi ni areganite bonene na nteto iri gutambua ati kuri na mpatho gati ka ngavana Njuki na munini wa rais Professor Kithure Kindiki. Akiaria ri mamburene ja maromba ndene ya kanisa imwe Nterechia Marimanti, Karangi augite atongeria babo baire batina unthu na kinyani bagwatanirite kiri uriti bwa ngugi. Ni ari ateterete ngavana ujo na kinya kuga ngaukano na ugi bwa baingi ati kuri rurijo rwa kaunti u Rutengi bobone untu borongo nuntu wene ngavana na kinyamukari wonthe wa kaunti u najukite kanya okau kinya kumeneria miario ya Rigathi Gachagua aria kaingi ethirite akioneka kumeneria Kindiki. Makena Mbabu na Iji. Munthe waziri wa administration kaunti ya Tharaka Nithi Muthini Karangi ni ariongete kanisani ya Deliverance Marimanti kagita karia arairete ntumwaje munini wa rais Kithure Kindiki aria ameneretie baria bakuga Kindiki na Njuki bati kugwatanira bantu akukinyite ni Tharaka Nithi meruka nkwenda gutuma na ntumwa kiri antu baba aligurie koski na kubanda kwa ngutu Tharaka Nithi ati wadi na mudhamje katia na Kithure mudhamje katia wa bali kwanta ni mudhamje kebeni nyana kwa boni wale ara chuka tuwera bali amesema ni ara kimusiasa tu aka bona Gachagua akinya ara chuka aliria tokairi tugetiria na safari yetu thiethingane muno tutikwenda kuganwa. Karangi ni ameneretie mutongoria wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua ni untu bwa kuga rais Ruto ni mwambara niwe mwamba uria munene ya Gachagua ya mbele television yule juto amulete juto amulete ya sababu ende ori mwamba tweta kana yitore mwamba nore kwa sadine na tueneo kenyeno utika mwamba uria munene kama Gachagua wira yake kila ntugu egutubu bora mato akiwa mwizi membo yako mwo ni oriria augite Gachagua ati bati kuthia gitaga Kindiki soprano ni untu niwe na thina nyingi wakija kuona etiro tigatinirete wewe soprano wewe professor soprano my friend tawawa ngora ngoro ngi kwa takuruma ni kanisani ukali yuwa manyama kama kumurani shwari ona idite Kithure kaigiro Kithure Kindiki ya professor no kaigiro Gachagua shwari
Anaweza kwa nini? Unaona tofauti kwani? Unaona kuna tofauti gani? Karangi na sub-county ya Ndimini wa Tharaka North, Friend Kiriria ni baugite batetekeria kwenwa ba mathirikari-ini. Kuna tubamire ilo bakiaria bakira kigura kuri ilo na hai na umaruke anga chirisia guruka. Tukarwa twendeni. Yes. Tukarwa twendeni. Tutisiere kigwaya. Kigura kibike akarwa thirikari ni ndeni. Tu magu thirikari no tukabura ya ndeni agu kira kuoneka kikareto huku. Kana tume thirikari tutira ndwaki. Wanataka churia. Urudia ni karibu na churia huku ukimionaga. Ya bea bugane. Bea muga tukarwenda. Boma tukakadai utagurwa. Na tubange barabara. Nikiripotera Weru TV kuma Tharaka Mbeta Makena Uambabo. Na nkithoma ntumiri ciaku iria withiritwo gitutumira kagitene gaka kumania na rware rwetu rwa ntuku ya narwa kwiwo kuga the mountain political dominance will not count this time, all communities will gang against the mountain. Ojo ni Sarungi kumantere chia Lare Igembe North kungo kuga Weru TV vipi. Mimi naamini kura za Mount Kenya hazitagawanyika, zitapigwa kwa pamoja. Ojo ni Kirimi Beckman kutoka Iko Massive. Mount Kenya will vote solidly against Ruto. Corruption is rampant in every government ministry including police. Ruto aende. Ozo ni Zakari Kithoka. Nkaguchokeria nkatho cha mwanya ni ugo gwita nambe na kwithrokeranira na botwe gukurukira namba yetu ya SMS 23578 amona kinya kiri mitandao yetu yo kinyaniria na narwa turi kuria no kuona kiri mara gikiringira rutere rumwe kura kana gaikaganwa no kuona kiri mara gikiringira rutere rumwe kura kana gaikaganwa. Ni kuma kiriau nio tukuona kanyaga kunogoka ende tugichokera tukabumenyithia buria mwanki juithirite jugitiga njemwe antere chachuka igamba ng'ombe mpione nyuma ya mwanki jo kwithirwa jukithia njemwe. Lisha Milk, chaguo letu, afya yetu. Kiwanda cha Duralong Mabati, tuko na bidhaa mbalimbali kama vile Duralong Versatile, Duralong Roman Tile, Duralong California Tile, Duralong Texas Tile, Duralong Home Tile na Duralong Box Profile. Vyote vinapatikana kwa rangi tofauti na kwa bei nafuu kabisa. Pia tuna vifaa vya kuunda paa la nyumba, yani roofing, kama vile roll tops, ridges na misumari. Kwa maelezo zaidi, piga simu kwa nambari 0710 120 590 au 0110 581 292. Fanya oda yako leo, ufurahie ofa kubwa na ya kipekee ukinunua bidhaa zetu. Mabati ya Duralong ni imara na hudumu hata katika hali mbaya ya hewa. Tuna huduma ya usafirishaji wa haraka na wa kuaminika kote nchini. Masharti na vigezo kutumika. Duralong Mabati, your ultimate roofing partner. Gogo kurike mwiri, gogo chancha murotu urone, na kinyago kuthongo mire rojo rwaku. Lisha Milk nirionka iria rinainya, iria riri theru, rigu kuongerenya, na ririthondekero oaja tumero. Kuma miundene yetu minoru ya miru, mwanka metheni ya gwakunja. Lisha Milk nirionka iria rinainya, na riria omba gwetikia. Lisha Milk, chaguo letu, afya yetu. I love mandazi. Bread is my favorite. Donuts, mwah.
nurturing the world, one bite at a time. Yay! Nandera ino mabati nenikita maguri obwega ara gauge 30 mat ekondwa na shilingi 600 kuma shilingi 680 o mita na gauge 28 mat shilingi 680 kuma shilingi 820 o mita. Rhino mabati, do it best on top. Uri na kiroto gya kwithura uri na ngari kana munda aja yetu sako tugatuma kiroto gya kugikinyanire na mpui kiukiria na yetu sako asset financing loan rore ukahewa mainde kumje shares chiaku na interest chande guru no kare ne gitarame yake 5 utepatara garanta na utumira logbook yaku kana title deed ya security arania na tu na rukurukira 0724114444 yetu sako, your success our pride. We will root out the rods, those who traffic in corruption and death. Hey, bro. She offered me 10 million to break up with you. I cannot take you seriously when you look like that. Hapa kama nani? Hiyo siwezi. Unataka kugonga na msara? Nitakugonga. Nitakulipua. Keke, kabeja na kamutu yake. Kenda nje kwitherema nekara nice. Siri ne mutujo nice extra premium. Mutindi ya na kamusere. Inyaju tuenaju juambishori kuma nice rice millers mwea. Moguri wa kinyandu kene eti ya motujwa nice extra premium. Nkima ya motujwa nice extra premium eja nampwe ena mushamujo mudhongi na nikweta gogwe na nje ku nutrients na shio shabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motu tujonge ne nice extra premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watu ikawe na kioria yende kithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Nice na nice extra premium. Azam TV, your favorite pay TV, just got even better. Effective 1st March 2026, we have added 5 amazing new TV channels to keep you entertained day and night. AMC Movies and Nolly Africa for the best of Nollywood movies and series. Music Box Hits and Music Box Dance for non-stop music hits and dance. And Manchester United TV for football fans. More movies, more music, more sports, all in one place. Magaraine ya Kirema kia Mount Kenya. Raha Premium Kavagara na Raha Premium Ngano ndio kibuko yao. Emelok na nana neleleke yara tanale. Nikanoru kandi kijira niveni zinguru. Anela takage kana na nkero kerenja sietu. Na ukatikana kila vanti ya Kenya. Igun agenge en member Kavagara Club.
Kiremara nikionekete gukuchiria gambia baba ingeni untu bwa utonga bwa kura chiakio tukithengera kithurano ke 2027. Rais Ruto na njuri yawe bakioneka kinyabo batikumama bakigeria gukaria kura iji iria kinya kethura tigitethereria bunene kumutwikithia rais kiri kithurano ne twitite na rukinya rurotere ruregani rukioneka kugeria njira mwanya kujukia kura iji na kinya kethira netire retire nyuma ya utungata ata rais kwa kipindi kia biere Uhuru Kenyatta no kuoneka kwithira arina ugambi bonene ekirikieni kia gisiasa rutere ruru akirimara na kira kiriona ndene kuona rutere ruria kura kana kirimara giki kethirwa kigikia kura chiakio tugikinya kethurano ne kinene kia 2027. Muthuri Muriuki na gichunki gia siasa Oura gukia no umurutira jwa gisiasa cyo gwita na mbere cyo kiongereka kagite kaka thirikari amana rutera ruregani ni bambite gucoka ndia miario niseme India amana ja jonde bagutegerwa ni ura munini mutongirwa mugongo kithure kindiki ambite kuromba urekeri. Mimi sina vita na viongozi wenzangu. Mimi sina problem na ndugu zangu ambao ni viongozi. I have no problem. Kwa sababu mimi ni mzee wa area hii. Mimi ni kiongozi na kuna leo na kuna kesho. Na hata baada ya uongozi tutabaki hapa tukiwa jamii moja. Ni kweli ama si kweli? Kwa hivyo sina problem na viongozi. Hata wale wananitukana mimi nimewasamehe. I have forgiven them unconditionally. Kuria kile kinene no wa kuromboro keribubu. Kwa sababu mimi sitaki kukorofishana na ndugu zangu. Mimi ni Mumeru kamili. Mimi kama mzee wa Njuri Ncheke najua lazima tuweke amani, tuweke uwiano, kwa sababu baada ya siasa bado tutabaki tukiwa jamii moja. Sisa chegitike munini mutongirwa mugongo ni njumo mono gugitegerwa kama ke ODM ni bambite kwenda gitikiki. Hiyo kiti ya deputy president ndio tunalenga sana, hiyo ndio tunalenga. Kulingana na rutero rugani na thirikari baugite kindiki kakunyania Gachagua kagita karaba mulitere kitene kya munini mutongirwa mugongo na wagitonya ito mwekwa nyoba. Ile shida tulipata kama Wameru na watu ya mlima ni wasaliti wa jamii yetu. Wale waliuza sisi kwa Kasongo wakiongozwa na Soprano. Ni msaliti si msaliti? Ndio mwere nyawe karunyokara katumirwe kwenda Gachagua komba kumugwira. Deputy president ya mbere kundimandwa ni ODM. Na wewe ila Mount Kenya. So kindike atena mbati. My brother ntoko wish baya no ndote that in competition na te uombe ngere ngwere ni ainte na we no tioro ndida bo lakini yango ndo prepare that kinyawe the maximum meri ya nayo imeri 22 arete ndekira no nto you not and you will not be William Ruto's choice of running. Kindiki na Gachagua paumete rutero wa Kirimara na wengine walipewa kazi ikasambaratika. Wengine mimi sitaki kuongea mambo yao, lakini siku ya kunyoroshana kila mtu atatoa rekodi yake. Walidanganywa na Kasongo atirigiji ndio anazuia barabara ya kama ni Mungu. Na ndio Kasongo amenyeka. Na umane ati uraondo kwenda kutoka mutongeri wa mugongo no mwankende kureji ila sumba gwitia na kwa milioni mugwanja. William Ruto, Kithure Kindiki, CS Roko, trying to divide the mountain is like trying to cut the Mugumo tree with a laser blade. It's an exercise in futility. It will not work. It will not happen. This mountain is one. Na kama kuna mtu anafikiria ati ataharibu urafiki mimi nimejenga pamoja na nyinyi, huyo ni mtu anaota ndoto ya mchana. Ajendene kaunti ya Meru na Tharaka Nithi mbembethi na ntubangi ni bambite kuonania guciandikithia ya tu. Siku ya kwanza ile tulianza on 30th tuliweza kupata 2376 2376. Jana peke yake tulipata 2608. Kwa hivyo
By jana tukifunga siku tulikuwa tunaenda kufunga. Kiuria ni atagwakara ni kenda Ruto na kura ndene Kiremara na uragu kuonekana ni ati kindiki omba gutonera ta munino mutongerio mugongo. Na mimi nataka niwaeleze leo tuko na serikali ya broad based. Hakuna kitu wa mlima watu wa mlima wamepoteza. Barabara ya Nyeri itajengwa. Barabara ya Kisumu itajengwa. Barabara ya Mombasa itajengwa. Kwa sababu tuko na mpango ya kutosha. Uhuru Kenyatta rais wa bana wa Kenya onekene muno akiregana na utongiria Ruto na miari yawe arua nekorania kura cia Kiremara arenda ciita moneke mutongiria ungi uti Ruto. Na nie nejigwira kabaja wake bico akiuga ainukire gicaki athikagiriria ground. Ona nie ndacokire gwitu icaberi na nie no ndirathikiriria ground. A ground uria ndiraigua ri marenda andu makorwo me kindu kiriku neguo kende kionekana tikonokia ndionga cia ndene ya Meru na Tharaka Nithi na Kinyambu Gitumi na kondarotero ruru rumugwata mbaru ni kende kinyaro enethia mbeu ona gintu kia kuigwatia. Mimi nauliza wale ambao wamezunguka hapa wakipigia sisi makelele, sijui daraja imechelewa, sijui daraja sijui imechukua muda gani, ndenda bondikiria ntubeto wengine ambao ni viongozi wa zamani ambao wanafanya mzaha na siasa na mambo ya afya ya wananchi. Ati ngwatano ya Gachagua na Uhuru niombete kumakeba baingi Gitumi aja ni gukonania Kiremara gya kunjanwa na kulitokire Ruto. The fact tulikupatia kura unafikiria wewe unatujua. In fact you think you are one of us. You are not. You don't know us. You don't know us. When myself I've been personal assistant to President Uhuru Kenyatta for many years. I have worked with President Uhuru Kenyatta for 20 years, working close. Hii jamaa ameingia katikati yetu tumekosana mwaka 3. Sasa kati ya mwaka 3 na 20 ni gani mingi? So sasa tongiria baraba ingi bathuri bakuma Kiremara barari rwari Ruto kuthurora jairi. Sisi hapa ni wabunge wa Mount Kenya, wa maseneta na wabunge wa bunge kuu la taifa, na tumekutana hapa ili tunywe chai pamoja ili tujadiliane mambo yetu ya mlima ya maendeleo na kama sisi viongozi. Ende kiuria gikeja kethira ujo no mwingi na jujo kuga makoragwo na uki wa rurimi na no ndamwirire no ni horo wanyu gutikire na thina makoragwo na uki wa rurimi Bobo ni bokenda boy 10 ni kona nyuma ya kama ithurano na mwanka yandikithia kura ntira cia Kiremara kikethwa kina kuringana na no kare munyaka kujukia kura iji oro kethwa gitwa gitike mutongerio mugongo. Hey! Wewe Ruto, wewe Kasongo, wewe Kaongo watatafuta Brufen leo, watafuta Brufen waende wasiende. Uthuri Murioki kechonki kia siasa. Nzemwe kuma nturene ya Twamikwa gicigo bunge kia Chukegamba Ng'ombe ni tigite na gikaro ku kumania na mpanga ya Mwankire tigite ya thiria buru nyomba yao. Njaeje ya Njage Jemima etiombete kuonokia nombi kumania na mpanga eze ya Mwanki ni aranande iromba riao nekire mwingi na ntuba wendi bobwega gutonyera na kubatetheria na kire bari na kio nikenda bomba kwirita thinene eje ya kwaga gikaro. Martin Mugambi ni akurikithia. Kurumwa na muchi wake barere kuguguno impio na gukabakaba irwage nyomba yawe kugwata Mwanki na kurungura na gutiwa muntere cia Twamikwa kiri gichigo mbunge gia Chukegamba Ng'ombe. Vile Mwanki alipuka nyomba dala twana utige tukigenda dala turi baba ye kumboreria Mwanki ndebe byarunguria ntino kwa Mwanki ndegure po maita mairi ngeki nyonde thire antu bogio teke baba ite utedia mukuru uyu
eno tie bonge wakarika itoire kona rukire kurere kuringana na kujeribe karikarire baugite bati kumenya kaumo ka mwanki uyu tigo gaturegwire mbu tuma turi aturi twaya gwitega mwana uyu gwitwa Njagi tukia twethira nyumba yake tire gintu bai mutethie bigwa nene tethia ni Njagi gutire gintu atigitwe na kio mutethie ni buru na wendo bwenu aguo no akara arari nako wanarwana no atura barari na tu mutethie ni roi kiongera baugite kiri bionde birari nyombe no gutire gintu no akimwetiga mioyo yao barombire kuonokia toye ntome buranjagi akari kigite no ntokona ni ugo no gomba kubinyuka wankari buru ndebora mbata badhari onja yo watuka na utwita nuntu no atachore bake ito mwetegeni atoto gwete ata to muike nuntu timo to na dena teriko eno na iboegan inyomba yake bete na imwanki urata kumenyara gumite antu bawendi wega egwani kyawe kutokwali nakyo bomenya na twana twanjage mnde ya kurega tukuchwera na bomenya bobo ya kuraitharera yetu mbure twake kugana kiripotera Ndeto Chaweru kuma gicigo mbunge gechuke gamba ng'ombe mbitagwa Martin Mugambi narwa kirikuria mwana ndagitari ni akwariria thina itagwa conversions iria baingi betaga kugirika ndienda na nditwariria gintu gitawa conversions ni urabona mwana akiumagara kana baba ingi baugita kugirika kana urabona mtu ena atakie kibaba kari aikara niyo itawa conversions na ana mono ibagiaga thina cia conversions na na baraba ingi ukethera baigia thina cia conversions ni untu bwa kwithirwa bena gintu gitawa fever kaija gwitia mono mwana ageje gukinya fever 40 41 42 no ithara mwana aigi athine gwitwa kugirika kana kugirika kou na gintu kia mbere mwana wona birio kura metho agatege iguru agachoka akambiria kumagarua aikara justima chumuringa aitingi sawa alafu kingi ukona nande ethura imasos chonde chambiri kuinaina chiegera wa chakaraja kaigutete mwa ikugerwa no kejikona mwana okwa karou moike guntu gwe safe inde bara bangi bojoka yabokambiria kumanwe kamugwa atije ukwenda jauja mumagaria yatigo mumagaria no murikere guntu gwe flat although kuona episode yo kana kuona scenario eu bara baingi nyote rongana irakwi wethero kinyaba mbo umere nyaba tengu ba yani utekara inya umo uga ukiuga ambu please be calm keba kwe mtonge muite neje mtu babengi the mother keja kuona mwana akaro bona je kago kweje ketite batiumba ku withstand kana ko media manto jau naende ngenda kuga inyoro ngiogeta eja mwana neko guntu flat edo ifivo kali no naitwe nguo no kagerio mugwata na ndio mugwata njaro karaje kai ukurigeria view akuthithia na mwana no akarou para bengi wethera mwana athiria kugirika pamo ukethera mwana na ciuma irire na chipupu irire na ukethera bangi mwana akamama agatonya torone deep sleep na ndingenda kuga conversions mwana okwa keji kugirika ria mbere no ntubwa mwanki mwana una atonyere grupu ne nthuku mono no ntugintu kia mbere ukethera mwana keji kugirika ria mbere no ntutugire fever mwana agirika fever 40 41 kana 42 withera na baraba ingi rira keja kugwata mwanki kairi kile utu qualify kugirika mwana ukagirika kuna ri mwana wonde wararagirikite no ntubwa mwanki rira ukona gwata mwanki kindogo utu please ugakara wika mwana unyomba ukiuga mbuga imaigo angambuga agwe ntwararire giki thuku mwana wonde mwana oraragirikite kana kwe mwana wonde agwata mwanki kinya runene ukeja kutha kurara commitment ikari
mwige sibitari no twana babingi baje wimianki utuko pokera rokire ukethera ibabu ije kababuire nari kwaringaringa mpiuga mwana na abuire rari ni unti mwige sibitari kaire no mwana una ikwa kienda daktari nikendaga ategwa na kumau mwana akomba gushugurikirwa kingi na kionka uga uju mwana ukwa keja kuthena thina ya kuanja kana ugwita kwaro na gutaika iu ni nyona irete conversions kauga mwana wothe utararagirikite akeja kugirika ria mbere maishene jawe case iu ni animation mwana uku akeja kugirika ria mbere maishene jawe please mwana umuikie sibitari andimitwe indi akeja kutharagirika raja irira ja thatu irio wona baraba ingi aitegero imbio tumagirika kinya outpatient na akatritendi ya kana indi mwana akeja kugirika ria mbere maishene jawe nae andimitendi sibitari. Mubangania wa kiama kia DCP kauntini ya Tharaka Nithi Ngeremano Nyagana ithukirite bunene munini wa Rais Kithure Kindiki akiuga kabarongoire akari gukunia ndarasa ya Nithi. Kindiki aumbere augire wambiriria bo no bweteri ni untu mbere bakwenda kuria baraitha kabyao bikethwa bigitongithwa ni Murandi Jojo ende kuringana na Nyaga bubo ni urongo mutheri. Nyaga ugite gutengugi gwita na mbere na kiria kirio ni thirikari eguchethera mwingi karata nikenda bathugania kuri mubango juria jurio. Banga bangi wa kiama kia DCP kaunti ya Tharaka Nithi Ngeremano Nyagana meneretio miario ye kubeya munini wa mutongoru wa mugongo Profesa Kithure Kindiki. Kindiki araugite ati ni karobia mwingi bithiete na mbere mbari cia mitheru na muthambi gutigira antu baramenda yawe kathukua bakurewa kana bagukompensatwa. No kambeterete kwigwa nuntu no kwigwa kwina compensation na compensation ende ndio ground ile nenkomya gutema untu mambiritwe makwaria na ntumau kiria nkomya nikirure ni atu barabara ni kumenyaga kuria kabitukira ona mbe konsi tikajembekere kira kyombete kirwa kebaria ne tupegi twekete tukikagirwo tubitukite ona ndroni yongo ni aukire ona muntu akuthima ira kana aukire akimenya nikidaka kigana endi antutie kariendi. Ngeremano augite gutire gintu kithiete na mbere matura nige kuringithanwa na ndeto eno na gutire bubomba kwethirwa abo kithi na mbere nontu wana savi yara ndaga jenwe kagenda tindo them Antoni ba ukevere fast nontu mbesha jiebo jia waka barabara ukedwa makiara ya uma ona lone ma ukemakine kala ndi makine na ngania antubetoni akenu na ero ambesha itebo ja kura compensation nkamenenkera na alternative barabara ile nkulu ona tumira bilioni emwe akiongera nonanitie muthuro wake nontu bwa kugirwa kwa mubunge Kareke Mbiuki na mubunge Susan Ngogwa Mwindu yongani ya munini uyu wa mutongoru wa mugongo ne mauntu mamwe mai na ibone muno nontu ndenda kulomba antu betu ati bakanenkagira muntu kanya akearia tikanda kwiro kamate bonkuga ende nenkera kanya mbali otakuwa kwa ukinona nteto jia kwaria nganiere onairo na aririe utaku ariuga mbuganiro na kurega kuthikiria atongoria barabange iwethire bwa kiama kia UDA na thirikari bakio ende nkauga atire mauntu mauti kama namberie Tharaka Nithi mauntu mau ni kama emanete trickle down effect nontu mauntu mamwe kura ni mo matwire gutuma ngunsi ikaomba kuduka ngemeshemania DCP kule mutongoria yetu maita maingi edagwari kiripotera ndeto cia weru kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi. Akari bathiro gaiti baria abagutungatirwa ni Murandi Jwarujirwa agatuntune Bwaitha Water Project ni bakuromba Minister wa Ruje Eric Mugana ngavana wa Meru Mutumantu Ithinkia
kubatetheria na miberethi ya ruji kenda bomba gukuchia ruji ruru na rukinya guntu mwanya mwanya. Bakiaria baugite utambia bwa ruji ruru ni rurungami gwa kagita kumania na wagi bwa miberethi. Oriu bagutariria bakono utethio bwa kwithura bakirutambia bakathiria thina ya ruji. Toka baisetete balingwa mbisa indi abali na kwithikira guku nene ta kiama bagikundi kya murandi jwa ruji jwa tonto ne bwa itha nterene cia thirugaiti gembe south tonti balemetu gukinyithia ruji ru arero bateri kuma muro ne nterene cia auke kiegoi nyuntu bwa kwagia me Bible. Batue toritaro o kilomita idhano muntu agendia moje ya muntu akene mampio ore kabisa nara kwa mokamete ora uria egoro nama otaroe kale mario ne karangalile akaumau aeto otaroe vuado na kilomita idhano muntu oluluma au ma keiyende kana keiyene ake nama otaroe kale mario na vuado na tana atua kwa hivyo muntu ntuku imwe mwekoro arokerero kiro taroi we akeyoro no tengwe ngia karita tutaroi kuma 6 bato to soka mesieto to soka gento ya thamwanja lo ya karibe to na thena ro saindi cia weto riti itorete thena buruburu riti ibone tenge goro cianu bonyunya sai thamwanja to torera weta royene etito soka oboduranira thamwanja Jure murandi bambiri mianga kithomba ithiri na jure metwe ikurika baliromba minister Roger Eric Murithi Muga gavana Mutuma abunge na tongiria bangi kubatetheria nyuntu bali na wirigiro rujiro rwa kinya bakonjoreka kinya mantu ne jegie urimi asiri oroye weto atotethie Eric Mwa na paibu cha chuma na matangi 12 na paibo cia cuma ira nyingi iria arantenga okulukira na tutena cio no ntubo waka pila kende kumia rungwenda saitura barabara ndikanti ito kwenda tutethia ringi ona paibo cia cuma cia wikira ara mbone kende connected na ira twekite cia plastiki nande wasiri wetu oroye Mr. Muga itoreteta kiriro geto kiri wantu kwena rwe baba wetu ito no tuthikire baba thikera kirero geto ruare ito buru no ntobira bitoretete ithene roe na rato iberu mwana weto egembe south iwo tueka wasiri oroye batu itwaweru tukaria kariba thero ekingo kalenke na kinyanga bana wetu no inkumuromba buru nete yo kenene muno atwe paipu yu kenda tukaomba kunywa roje kirema mpio no ntobatu twina thine nene muno. Dennis Mugendi weru weekendi Gembe South County ya Meru. Bamwe banduke mbethe kuma bore ni boritie seneta wa Meru Kathuri Murungi kuruira o kairigite kiundene akithurano twitite bakiaria baugite bo ni banganiri ni ngugi ya Kathuri ta seneta na barinde gwirwa mono ageta na mbere gukarira giti giki ni bamwithirite bakimuria aburu gotigana na giti kia ngavana wa Meru bagitariria bariona matunda jawe arigitini kio seneta. Amuna kwithirwa kwina nguto cia kuga seneta wa Meru Kathuri Murungi na kumereria matagiti kia ngavana wa Meru kithurano kiyite. Bamwe bantu kembethe kuma bori bakuromba Kathuri ngutu nitikaithirwa icia guma nontu barenda wenderea gukarira giti giki kia seneta. Batu tuwa turiumara twibure twire seneta wa Meru atiri seneta ogo igo tukwenda wenderea gukaria Meru we seneta na tutakwenda wagithwa inyai muntu nyoriku. Yes. Na itwanete ngugeku we seneta. So batu turiugaja turakariba bure. Turenda ukaria seneta the second term. Kathuri tukwira endelea na twina kura ing'ari cio kuringira ugoke bebwa no atinda kwanganga ukanganga umetene giaku kiu no ke tukwenda ukara twimura karibu sana twende nsi acha turi nande katukumwari kana tukamura akeze nogwa na kagete mtweza eza kira kiuga kamuinainia ote mtu kamuinainia bore uruga tuta
na kathuri gukombeka na eje okibatu okaire atutetherie nkuruki Baruga gitumi bata kwenda umagitini gia seneti gutuika ibonete maendeleo kumania no areta seneta wa Meru kathuri murungi na ateterere mirai make drugs echoka kirimera bia kawaida kinya ria twathisha wika wira no atuteterere monka kawira engwetine twethera nande na arua MCA nenkero ambe tia engwa njarene kumage president akomba gututhiria maendeleo je tunturene twataka Meru County miaka 5 kuma 2022 ria twatari atongere betu na tweja kumenya Meru County aturakaritwe imutongeria umwe gwitawa Kathuri Murungi itwonete ora uthithitie ngugi oversight monka tukona mbeca Meru gaigwitiro ngugi ora ibatere itwonete ugikaria youth na tournament cia mibira ana bara kuthomithia ndene Meru County na arua ana kwe magana jaire kiria ana betu ba skuru agotukiriria ana baba secondary mbuga twina ana nkurukie festa bara tujukiretie azametone nde school na kibao kuma gicigo mbunge kia Mburi ngiripotera weru wikendi nyukambitaga ki Mutegi Batiri Gerald Mutethia noritia siasa kuthiria buru mathina jao jage siasa na bwabata kinyankuruki bagaikia mpatho izi ciao kiria Kenya akiaria ugite kagita ka atugukenera kuriuka kwa muonokia Jesu mwingi nizo batere kwithira juri na urumwe na tio mtu ari na mwerekeraji wawe Nicholas Chabare na nteto iji kenda tumboka la kwenda ndigiro yetu ya Kenya tunahubiri upendo umoja kwa wananchi wote na watu wote wa dunia watabora Jesu Kristo atumagiria gitarira ari nthiguru ino ati kwithirwa kwina thiri na urumwe na ende nyuma ya kwithirwa na kwire na ende twikungwagira kuriuka gwake kuronaniria ushindi ibwake antoi bakurombo abathina beno karania na athiri migogoro ambayo tunaona watu kutusiana sana sana viongozi wa kisiasa tunawaomba waige mfano wa Kristo. Yeye alikuwa mfalme, hakugombana, hakutusiana, alifanya kazi ambayo Mungu alimtuma kwa unyenyekevu na alijipeleka chini. Hata kama alikuwa mwana wa Mungu na alikuwa anatoshana na Mungu, hakutaka kulinganishwa na Mungu. Yeye alitii na akanyenyekea. Kwa hivyo tunaomba viongozi wa kisiasa wawe watu wa kunyenyekea, na wakinyenyekea mbele ya Mwenyezi Mungu, Mungu atawainua. Lakini wale ambao wanajiinua, tunajua kweli Mungu anasema atawarudisha chini. Wakitaka baraka na wakitaka kuwa viongozi wema, wanyenyekee mbele ya wananchi na mbele ya Mwenyezi Mungu. Tumboka na rendo kumatongoria bonde politicians wa kila aina, kumbanze mwankeru na wakati kitikia president, mwakaki MCA. Genda tumboka na rendo kila ntu bonde na kinya siasa bonde tumekuda tuna rondo rumwe na kwata ndiremwe. Ya Kenya kada tumbakuria na amani. Batiri Gerald Mugendi orarongamirite kanitha ya St Peter and Paul town ya Lare ariuga kinyama ntomegi endo iraikuonekana agatigati kama nthiguru ta Iran na Israel na nthiguru ya Amerika ichibatiri kwithirwo kinyanji kithira nikenda nto baturania na thiri na ngwataniro. Vita haileti baraka, vita haileti uzuri, vita inaleta mgawanyiko na vita inaleta mauaji. Na hata kama mwana Mungu aliuawa apendi tuue wengine kwa njia ambayo haifai. Kwa hivyo wakati kama huu kunayo vita inavyoendelea Middle East kwa sababu ya kupimana nguvu. Na tunaomba wale ambao wako katika hizo vita waangalie upendo wa Kristo. Wakati vita inatokea, wale wanaumia sana ni watoto na wamama ambao wana nguvu. Wale ambao wana nguvu wanaweza kutoroka, lakini watoto wamama wanauawa bila sababu. Na kinyante kule iko tukulomba amani, yomba kuonekana nao. Na Mulungu wamba kumitwa ndene ndira cionthe cina andwa tukuromba kinya Iran ire kurotha ina Israel USA na ira ngi cionthe cina andwa nya Ukraine na Russia ciombe cionthe kuwatanira kuma Larege Benoth Peter Class Chabari. Timu mwanya mwanya cia mubira ni chemanitie na kuthimana inya ndene ya kieni gia Kinoru ni kirima mbura ja michetho ethirite gita na mbere aria narua finals cia michetho iji chitite na mbere orutere rukigeria kuonania uchamba Bwaru Prince Ken na iji cia michetho.
Naitwa Eric Mwiti, Head of Brand at Betika, na tumemaliza finali ya National Bingwa Fest hapa Meru Kinoru Stadium. Imekuwa shughuli ya kufana sana, tumefurahia. Manake watu wa Meru wamejitokeza bila tujaiona. Tumefurahia sana kwa sababu kujaza stadium mpaka tunafunga stadium ni kitu moja pia tujaona throughout the time we've done this. Tumefanya season 1 last year na season 2 ambayo inakamilika leo, na we've never witnessed a crowd such as the one we've seen here in Meru. Kwa hivyo la kwanza kabisa ni kusema asante sana kwa watu wa Meru na kwa jumla kwa watu wa Kenya, kwa sababu teams athletes wamejitokeza from across the country kuja take part kwa hii competition. We've seen great talent. The people we've seen competing here, we saw great talent in season 1. We've seen it during the regional legs in season 2, but the national was a level above all the regional legs that we've seen. Other than sports ambazo tumeleta football, athletics, basketball na rugby, we also had a medical camp ambayo nia yake ni kuleta medical services closer to the people, and I'm told we've seen more than 2,000 patients of varied ages ambapo watu wamekuja kuona daktari, ambapo services zote zilikuwa zinapeanwa bila malipo, kutoka doctor consultation, lab services, radiology na pia pharmacy. Baada ya kutibiwa walikuwa wanapata pia madawa bila malipo. Benson Kanyoro ambeta pele aja onini chairman o FKF Meru County, na bwambere nkwenda gucokeria Meru nkatho mono nontu bakuija mobire ne jojo kwa wingi, na inkwenda kubera Meru tuendelee kuwatira team chietu chionde tuendane nkuruki na aja nditegeran kona nditegeran kona Betika ibatuthitheretie eshimene na mono kwitho batureterete this tournament aja Meru nationals itejare onde chejare mo mwaka na edition irengi nationals chiare kwale na ndikwitho turetete team chionde aja Meru imanto ya manene mono, na kwitho nkinya twina neck members bathatu ito kali na Ken Rungu Caleb Mwai na nokona o Charles Njagi, so manto ya manene mono na ito gucokeria Murungu katho ntubokanya kau tournament kiona ni ukari injaga sana ni untu no kuigwa complaints ichinyiete discipline levels chi very high, so batwi ito gucokeria katho teams ira chiombeta kwitho ige take place ko participate in this tournament. Pomba kuga congratulations kwe barabonde bomba gochinda na mono mono ngwiritwe mono i team yetu Meru ira yomba gokinya monka finals neuma number 2 komba gochinda 750,000 te muchetho oni ndi chairman na Meru ndi committed kuendelea gukiria mubira na ingwetikia ndina support team yetu mato yageta mbere mzuri. Season 3 tunanuia kumbe itaanza in August. Usually tunachukua break ambapo tunafanya mipangilio kwa sababu tunataka kila season ikuwe better than the previous one. Nĩ kuma kĩrĩ rũgano rũrũ rwa mĩchetho nĩyo tũkona kanyao kangĩ ga kũnogoka ĩndĩ tũgĩcokera tũkabũmenyithia bũrĩa kũrĩ kĩrĩmantu jegiĩ rũgano rwa mwanya ũgĩta kũranja nĩkenda wethira ũkĩthikĩra rũgano rũu. Isha Milk, chaguo letu, afya yetu.
Kiwanda cha Duralong Mabati. Tuko na bidhaa mbalimbali kama vile Duralong Versatile, Duralong Roman Tile, Duralong California Tile, Duralong Texas Tile, Duralong Home Tile na Duralong Box Profile. Vyote vinapatikana kwa rangi tofauti na kwa bei nafuu kabisa. Pia tuna vifaa vya kuunda paa la nyumba, yani roofing, kama vile roll tops, ridges na misumari. Kwa maelezo zaidi, piga simu kwa nambari 0710 120 590 au 0110 581 292. Fanya oda yako leo, ufurahie ofa kubwa na ya kipekee ukinunua bidhaa zetu. Mabati ya Duralong ni imara na hudumu hata katika hali mbaya ya hewa. Tuna huduma ya usafirishaji wa haraka na wa kuaminika kote nchini. Masharti na vigezo kutumika. Duralong Mabati, your ultimate roofing partner. Karumo TTI ni kugwata ugeni arito bonthe kire wandikithania bomei intake ata twina mathomo jonthe ja TVET ja gitumi kiritongo bionthe kuma level 4 level 5 monka level 6 mathomo jara tuhejanaga ni amwe na ICT and business studies, electrical and electronics engineering, building and civil engineering, hospitality and institutional management na agriculture and environmental studies level chionthe. Karumo TTI iritigania West Meru County kwa Amos Junction barabarani ya Isiolo kilomita 3 kuma barabarani ya Gweta Maua. Kama mwalimu mkuu, nataka kuwakaribisha Karumo Technical Training Institute. Welcome to our institution. Nuntu bonte tonkuruki turingire thimo kiri 0705636443 kana utume email kiri info@karumotti.ac.ke. Njo Karumo TTI wigwatire umenyo bwa gukuguna ntukone charojo. I'm cooking pancakes. I love mandazi. Bread is my favorite.